nam no woni mu dress beto wo hweba da chinti wale wo no me ni wo nam fofu achi nkwa wale ba ma woni mu dress Okay. o chinanti. Thank you. Well, o chinanti won woni ma wieye enti kwa wale a de wo fra ni se kuna na sa yire na ya check okwasia na wale nne no wale dura ho fan kwanta o dura ho fan kwanta na wabusa ho fan toma adwosuo na watobi no hwehwe ahofa pempamfo de etera na wayiyi ne styles owurogo fia na nadaja da ho na oni de wo hye pie de akogina mu kase wonya kyena badwemba wona toa ye de bu ngo ana adwongu na wo mansa na ye de bu ngo no ye pe kwasem pero obi ka chen say dressing into your school fees. Dressing into your school fees. God bless you. Hallelujah. Amen. Bema menene tia nanimu hu. Wode ne kwa yi ase kura yebusa say na de okofa na yin. Enso wasifia ma metim. Anim hu. Yes. Ene ye na so no de wawuo no kura de wode de da no hwebonso na wonadim. Yo. Eno. And totally enkata nipa de yaso chena. Let me tell you this. Thank you. Nipa bi a wote ho a ka wotimu ade wotu kwan no wotena ma adwene se betimi asɛ wo kwan. Okay. Enu nti na broni ya ka o ma spare tie. No ka je yourself a check. Any two so ade betu tie in case. It is some problem na wonwene say if there is in case any changes. Tina mpani say dabia 17 year dokotu kodu a na ye jam Okwase. hallelujah Amen.